xogar. Mamá, estou moi aburrido, non teño nada que facer. Entón nos damos. Espera, queres xogar con nós? Vale, veña. Como te chamas? Eu chamome Pedro. Eu chámome Lucía. Eu chamome Leo. Queredes xogar ao pilla-pilla? Cantos anos tes? Teño 5 anos. Eu tamén teño 5. Eu 6. Queredes xogar ao pilla-pilla? Sí, vale. Non me da. Claro, non me da. Pedro, nos damos, que é moi tarde. Vale, mamá, pasei no meu cos meus novos amigos. Chao, Pedro. Chao, Lucía, Leo.